ولی متاسفانه شونمسی برآمد که امروز رالیک نه. یعنی بعدی از خطا گذشته برنامه شونمسی حرکت برانه نگذشته. روزان ایستگان چه زبرت تا خوینه نمای ترند برانه عبدالرزاق خطی گذشتهش تا نیسته. نه اینجا شیردیلش خطی، نه شونچش خطی، نه بعدی که امسی زفرش خطی فهمیدی؟ میبینن ترند دیدگیه یا من به کاری که ایمینا برای تو باندم. نسبت کاری که نوی که امسی کردنی داونه خیر هممون بدونیم چی شرط دادنی؟ خب استماتولوگ نیست توی زکاس میگیری؟ یا گپایی که ما امیبی از زنگ میزنم را قرار میکنه خدمت. سلام علیکم با همه بینندگان کانال درویش لایف. امروز در برنامه ما یکی از رپران مشهور شناخته با فکرم که نیازم نداره برای شما معرفی کنیم یکی از رپرای مشهور جمهوری ما و بیرون از اون این نفر رمضان مرادوف با تخلص رالیک خوش آمدید که با برنامه صحبت صمیمی بگذار صحبتمون صمیمی آشکارا بشه. سلام علیکم با همه کلی مخلصا، سلام علیکم با معروف جان خودت، سلام علیکم و با همه پادپیسچیکای کانال درویش لایف. زینه باشه که برنامه یکم بگیم بخش خیلی نداره، فقط سوالایی که من خودم پیشنهاد میکنم با سوالایی که خود در نویستگیان و شاید وقت نیفته نخوندگیشون کو هم سوالا ما گرفتم پروسه صحبت میکنیم برای پادپیسچیکو. عینی گرمیشه؟ بله قبوله. قبوله. خب یکم سوال هم ای همه رپی دوست داشته ترین ای خود کدوم رپ؟ ماهی آسمان. کتابی داردی و چی؟ چه بگم اگه یا دوست داشته گفتنشان نمیشه و یکی از بهترین ها میتونم شان گفته، اما آسمان یکی از بهترین ها نیست که برای ما دوست داشته ترک من. آیا حقیقت دارم مقصد در زندگی؟ نه گب در حقیقتش نیست، گب در اون نغمه شاید ترک گوش میکنی خیلی بازیده میداره. حیات خیلی دخل نداره؟ نه تماما؟ بسیاری رپا ما حیات خیلی دخل نداره. حیاتی ما بوچی دارم نه سر میشه. ممکن. خب الان 20 روز زیاد میشه که در کانال رالیک رپوی نوش نیست. سبب ده چیه؟ آخران رپر با فکرم فیت بود. قطعی نیمان. راست دیگه میگم نیمان دولیا کانال بکشم و امضا تشکری هم کنم بتمش بعد با دالشیای پایین دیگر میشیم. مای فیت قطعی نیمان در همون کانال پارستانی بودم. نشید با اسپید نکردیم کارم بسیار شد نکردیم در کانال با پاتانه کنک شدیم در کانال خودم پارت افتادمش. و روزای نزدیک برای نیمان کانال میکشم برای بدونین پس پیشت چکنین دستگیریش کنین نویگری از سبب نیست که ای پای کاروی مثال دادارو رو دستگیری داریم با اجاره میکنیم. مثلا گفته چی کارو غیر ریپ مقصد نه رالیک با چی کارو میکنه که برای ریپ وقت نمیابه؟ خانه در روز ریمون داریم راستیگه. خب توی؟ نه توی نیست پروست هم خیلی ریمون توی سردستکه یا اوفیس چه مای در کمتر خیلی ریمون داریم اوفیس مای در کدامیم و با همی سبب باشه یا ای سببی که تویستانه نمیفورم استودیا رفتن در این گرمه داره دوش نمیباده یا همی سبب یا نمیدونم راستیگه پوز دانی محمد یکم پلان دارم نویگری نکردستم نکی عبیزت این هموی سر داده این استیم باندی رپا مخلصا را تاقه نمیمونه. زنده باشه که چی سبب شد که تقریبا کنسرت شما و شونمسی بود ولی متاسفانه شونمسی برآمد که امروز رالیک نه؟ ما نشید رفته دیگه هم کنسایی بی کنسرت قطعی ما خیلی گپ زد که میگی ما تا دالجم باشم همون روز کنسرت برای که استوریز کرده بودی که میرم کی گپ زد و خیلی کرد ما استوریز کردم بدون که میرم ما شنبه بیرون برآمدم زنگ زدم که نه ما شنبه برآمدم پالیبوم میرسیدم خودم یا اون پدرکان است شفیع روی بارمون یا ساعت 20 نمی رسیدمش یا ساعت پس لیوبای کنسرت در فیشش برداره ساعت 4 نمیشه ساعت 5 سر میشه. یعنی ارگانیزاتور گفت که دیر میکنی نه کار گفتم خواهشون یاد تمام خونه ما بعد میرسیم شوخی میرسیم با همون نیمی کنسرت ای تاری بیا گفتم که داور خیر پناه بخدا. یعنی شون یکم سبب نداشت؟ شون یکم سبب دای بین نداشت. کارنس اگر ما کارزو دارم شام خالی در کنسرت برام کنم مخلیشم پروست امی داخل شد که خدا میتونه نخواست سبب شد که نرفتم. ارزوی ما عملی شده گنی. ارزوی تو راستی عملی شده. خب بعد یک دیگه میگه که گذشتن رالیک نبود در فکرم. یعنی بعد یک از خطا گذشتگی؟ اگه من نمیدونم. با فکر. گذشته با فکری گذشته. دیگه میگه که گذشتن رالیک خیلی که در فکرم نبود میگه یا که گذشتن رالیک هم فکر نمیشه. یا گپ میگم جای تعریف نسته یکم ویدیو نه نگفت فرنولی شونمسی حرکت برانه نگذشته. بعدی که اگه جو برای بگذره 71 میلیون ما
فهمیدی حتی 71 میلیون جمع میکنه بعد دیگه 4 بار دیگه ممکن بعدی بشه فهمیدی 4 بار دیگه هم خیلی بعدی بشه ممکن 70 میلیون جواب ماست در سورا 20 کلوب 30 کلوب دمیره دیگه شب برآمد میکنه ولی نشیده پراسموتروش даже همون قدر ما نمیگم تعریف نمیکنم просто مخلصای ما یعنی همون блокировка закрепить کردن فهمیده است نه با 70 میلیون بارون عبدالرزاق چقدر گذشتهش تو نیست است نه اینجا شیردیلش خاطی نه شونچاش خاطی نه بعدی که امسی دفرش خاطی فهمیدی اتاق بگیره ما دفر نداره بگذارن او شوا بانو میخدو ماریو جونیا بر بدرو او کاناله که 70 میلیون تو خیلی میفهمی بعدن اصلا خیلی که میگو $70,000 بعدن اصلا کو گذاشتن دیگه چیزای و времени ما داده بودن دیگه چیزای хит кади ما راستی که خیلیش درد نداشتم که خیلی اشکروی بد میشه صحبت مون نه اوخی مثال نامیوگ میزنن که رالی که گذاشتم مثال مرا لبای گودک همش نوسا لبای کلانسولو همش نوسا یگان جای تعریفش نیست به یگان کتگی پروستا چه بگم گذاشتن دیگه چیزه گذاشتن در حالت همش یاوا که مخلص ایمان هم خیلی دیگه میگه که رالی نه بعدی فهمیدی خیلی کانسپت پر کنن تا ستا یگان حرکت کنن ها اتاق بعدی زور میخونه میشتیه حرکتش молодец دانی момент گوشش میکنن شکر ریسپکت نکی برای گذاشتن هر کس جای خودش داره برای گذاشتن خیلی عالی حرکت میکنی زنده باشه مقصد شما داریم چیه من مقصدم در رسیدم راست گپ و آغازی مقصدم همیه که پروست همی مخلصای ما بدونن که ما برای هم و میکنیم یکان چی فکر نکنن که تو مقصدش در رسیده پارت آف ما من میکنم برای مخلصام پروست وقت در کاره ما را بد نیستیم و داریم یکم تا دم میگیریم و پس میبریم با یکم با بچه میکافنیم خب یا سوالا که سوالا من در هر کس نمیتونم مقصد من امو ریپریوی در میتونم سوالا که دارم فهمیش این همی قدر رو دموی که من قدچون برنامه کدگیم من با فکرم یکم 50 عمود ریپر قطی برنامه کدگیم ای 50 عمود ریپر من یدین امی بی در سوال دادگیم همین سوالی که من دارم دیم بودم وقتی که درجه من شما قطی برنامه کردم ولی سوال ندادم لیکن یاد هست گوش دارم خیلی کو چگونه سهم خود رو در ریپیتولوژی گذاشته این تو است خیلی هم سهم تا در ریپیتولوژی چی گذاشته اگه چی میتونی گفته از باید بگم ترند یوتیوب یکمی ریپر میلیون دلار خب یکمی ریپر میلیون دلار ترند یوتیوب بعدشون زال ما پرکردیم تمام خب سهم یعنی من میدونم چه در نظر دارم که برای ریپ بالا برداشتن ده ترند در یوتیوب ریپیتولوژی که معرفی کردن میوجه یعنی دیگه دولت خودش میبینه وقتی که ریپیتولوژی که ما را در کامنتاریوم بود روز میبینیم روسون استگان چه زبرت تا خوینه نمای ترند با خدا روز حیران شده که توجی کیه چوب چرک در ترند برو ما اگر فهمیدی این وجه دستیجی نیه که برای توجی که خیلمونا برای ریپرای خیلمونا یعنی ریپیتولوژی که دیدگی هم ریپیتولوژی دا ویدیو کم ترند برو ما کانال خم دا ویدیو کم ترند برو ما ریپیتولوژی 3 سال فعالیت داشت ترند دیدگی نبود ما قروتو کم ترند برو ما مثال همین چیزا وجه سامگذاری و دستیجی نمیشه بگیم جوابی زور بود برای که متاسفانه در این سوال امی بی جواب دادن نتونسته بودی خیلی سایستاد گو ما چی بگم آخه امی بی نه ترند دیدگیه یا مثالی بایری پزنیش نیست امی بی ترند دیدگی نیست یا همین قدر رپرها تازی را ترند دیدگی نیستن در رپ چی دستیجی نشسته وجه ما گرفتگیشم بگیم رپ هفته بود رپ هفته در چند بار 5 ساعت میشه کندم یک 30 بار کندگیم رپ هفته در یکم جو میلیون یکم گرفتم بعد یکم قدم قربان گرفت ای حفیظا ای تاجیکا دیم ای رپرو ما گرفتمش ترندش قطعی هیچ که یکم رپ نگرفته بود اگر تو بایدت باشه حفیظا بیشتر میلیون اول یکم بار قدم قربان گرفته بود ای حفیظا زلای خود دیدن رویش محاله تریکش کروچی در 3 روز نه اون بعد 2016 خوندگی نه 2016 یوتیوب نه مثلا 2018 بگیریم اما پیدا شدم قدم قربان میلیون داشت تمام ایدین سیمنی قدم میلیون داشت که جانی بیگ مرادوف گرفته بودش کلیپ کنیش آورد نبود کو الانش نه اگر 2018 بگیریم 2018 بگیریم ها اگر پیش 2018 بگیریم پرویزی پود که دبرو نه میلیون داشتن خب حضور احمد نسبت کاری که نوی که میشه کرد نیدانه خیر هممون بدونیم چی شرط دادنی برای بانکامات
Ак намедонам бари сумаш надода. Хайванди шамбесити ам пар кнасум шолхи. Так как наздики мақсад. Не да оварда да пеши хонаи мо банкомат задаем мисол. Банкоматш пажиз нисум надорам. Пули хита гирифтан метунӣ? Пули хидмаи касалӣ дорам, сума гирифтан наметавонам. Ягон ҷо рафтаистам сума гирифтан наметавонам. Акма наду ма идора кардан метавонам, хидмат банкомата чапа намекунам. Ягон ҳила қатима сума мегирам, неки Наст кардем не? Пиркна сумаша. Намедонам ма гуфти ма намекардам. Намекард. Идора мекард асаби хича зурмиш. Хоб то чӣ андоза репои шумо ҳақиқат дорад? Мисол мешавам моменте ки ма зиқ мешавам ягон вақт ҳаёти худам ягон мисира мебуфам. Неки мешавам моменте ки ягон каси дигар мебинам история баён мебуфам. Оз ман худам дар саволи худам кайф кардам ки ман дар чиво анализировать мекунам мақсад репера ё одаме ки ман қачи барнома мекунам ку ман савола додам ман медонистам ки оз мегӯи ки ман мисол мешавам моментое ки ман зиқ мешавам баам хали калимаҳо менависам баъд дар тагиш навистам бо имини ҳами гапе ки ман дар маъқул буд чӣ ҳиссиёт буд дата ки дар ҳами савол бо дар тагиш навистам ки ман ҳамун бекоре ки имина барои ту бандам чӣ ҳиссиёт буд яъне чӣ гап шид ки имина гапа навишта ки ман ҳамун бекоре ки имина барои ту бандам мисол ҷанг мешад рустхати бегад ягон бекори мисоло дайдуя правильно охма ҳам бекора бошам ҳам дайду ҳам бошам барои ту вақт надорам мисол хит кардӣ дар таво дил хунак шидагая ки ҳамун ҳами падземка сафоа да бо бошам атра даже дигар занг намедам сироғ намекунам ба ин маъно мисол ягон маънои хос надора ягон муаммо надора просто нами як гапи ҳавоие ки ман агар ба бекорим ту дар кор надорам не ки агар кордор бошам вообще корот надорам хит кардӣ ба худо маънош ҳамин хатсиза мисол анами ҳаёти хидмаи натури анамиш точнаи ҳаёти хидмаи мо ҷанг мешем адахтара хати фаҳмидӣ баъд чизиш мегум ҳо мега фаҳмидӣ ман дар кор нестам не ҳама чизиш мегу ҳо ё не мега чӣ хеле қар кардаам тариф баъд ман уже вая фаромӯш кам 2-3 ҳафта гузашта баъд вақти реб нависим да гуфтам бе бинависам по-любому хеле кор дар ҳаёти дига ошиқона мешавад беҳтарин ҳами гап мара гарини маъқул шид пака безанем хоб марио қатиб бигустатро зия маъруф шидаги ака марио қатиб бигустатро рӯзои наздик батл дорад прогнозиш мо чие батл ба ё шоу кардес не батл серьёзна батл ака шагаус мегӯяш не иш серьёзна батл ждатш дорум ай россия миёя короче мо рӯбару мешинем вақт соат таниқ мекунем дар камера мебурем батл мекунем ҳай судиям бигирем баъд мебинем мекунем ки прогноз просто барои биридан мози агар бигӯм ки ту мебирӣ мисола ман корчаира намемонам гап дар кор нест маъруф мисол мегӯям ки дар бару шиштагия чиз кардеста не хай чиста ман гуфтам ман пешаи гуфтам ки ҷоз маъруф шидаги ман ба номи худоӣ чӣ гуфтам хайм не ман бовар дорум батли бигустатрам дагӣ ба фикрам ай ман дагӣ ба ман дагӣ бо кай бори прогноз додагим дарас биромагия реклама бирира зади нограм мебири зади мисол лозима ки бугум ки биаҷира ту мебирива набиришку баъд ман бо дурогу мебирам се прогноз хай прогноз ай ҷои дурогӯӣ нест хай допустим ту мезаниш мисол ба фаҳмиши мафкурат мезаниш барои ба стил вай зура стилои зур мекунам ба фаҳмиши мафкура ва баснават мезаниш ёя чи ака шарт мекунем дар барнома чӣ шарт ман ба мафкураву ба мегем ба бебит мақсад тоест бе наму версус хондан ман фақат минус қати мехонам агар минус қати бихонам бигустатра бибирам стил та минус қатиам бихони минус классика қати бихони мешава трепам мехонам агар трепам бихонам мақсад классикам бихонам ва бибирам ша бош ча намекунем ягон шарт ман шарт шарт ҳаром гап нест хоб ҳаст организаторе ки метавонад дар москва трек консерт монад натури ҳаст ман суҳбат кардагим ман рости гап розие ки бири москва консерт ман питер дар рости гап будам гуфтам 100 000 рубл метавонем биёдам москва консерт мон гуфтам не ман мерам ки чома ёд кардам задам омадам не ки агар бо бишавам предложениё ами айни ҳол розӣ да 100 000 предложение бишава да брат на билет ҷои хоб 100 000 шаки ҷадои чахчак мекунем гап дастумш нест 100 000 неява иҷа да бо қатима одам мера воқи мисол ҳамрама иҷа спонсироват кардан дар ман как посредник ака суҳбат кардагим хита мақсад
туда обратно билета ҷои ховта дамгирӣта карочи хита ба кала мегирам бо я одами дигар қати мохӯӣ мисол акай мирзоро ба я одам шо маслиҳат накардам я одам шо ту бояд обязательно маслиҳат кунӣ барои ки ман тоқа ман агар дарши ҳамин маслиҳатро ҳазонум розӣ дубай бурам ки зиқ мешам хай палониш бо чахчахша мекунем бо пеш мешам чахчах кунам аниқ чахчах лекин Москвада Питерда не фаҳмидам Питер рафтум шояд Москвада агар зур бигзара бо Питерам бирем насиб иншоалло барои куҷа как организатор ман бояд бирам тамом проблема не тамом хоб ака анака саволое ки худда навистаган вақт наёфтае ки бихонишон майл эрик навистага ака як тадаббураи нобино бихон махта наметонам дида ҳис кардӣ ага махта наметонам дида не ки овозот ҳис мекунам ки бисёр шахси хоксорӣ ҳамин гапа додари ҳамин бача навистага то есть бача нобиноае гӯшт мекунаву додараш навистае дар комментария майл иншоалло мехонам бардорам обязательно ман ба натури ҳам қадар реперам барои одами нобино ягон бор нахондам вақто гапа бе ака як табарои нобино бихом махта мата надидам овоз ма фақат шинида надидаи бардоро мисол баъзе одам орзуи дидан мекунад баъзе одам орзуи рафгаштан мекунад барои ҳам шукр кунем ҳар як кор дар шукр кунем фанатка ралик навистай всегда вперед желаю тебе удачи бо лаврои кадай бовар накунӣ ман копировать кардагим лавша зинда бошам саломат бошам лавша чӣ кутанест лавш зиёдтия хоб стоматолог навистай туи заказ мегирӣ не ту чизака ма туёна надорам мерам табрикни ягон табрикни мерам хоб world музон навистай пела будуралик тага актив мурдагия ку я реп бояд тренда микрофон я реп бояд тренда микрофон систи бад рафти реп мисол директ охата нависаги комментария хондагим ака актив мурдаги не актив ҳамон актива хиёли мекунам кор ҳамон корай тактика нестай ҳозир мисол ҳамаи кор дар вершина буда наметона ҳама вақт та активат боло да буда наметона мешава моменте ки ям мефрои боя мешавам меброим мефроим и мара ягон ро афрода намекунам барои просмотр ма реп намехонам ман репа дӯст медорам асосан ба фикрам баша дар чиво мухлистае ки намехоҳад ки просмотри ма кам боша не ки ма ҳам хеле мухлисон даврига хотиррасон мекунам ки шумо просмотр нигоҳ накунед шумо дастгирида бошед тамом лайки хитатамон дигаро дар кор магиред бале мирзовали нависае ки акам фристайла чӣ хеле мекунӣ ки иш ба иш қофия мекунам чӣ ягон хенам мехонид ман нестем ягон мало ки бикунамш суфкуф штаге дар пеши ман ина марио маъруф хит кардӣ ҳам хайдили худам мекунамш ягон проблема нест қофия мебуфидам мақсади гапа меги короче чтобы иш дариф ма хая бурам бародарое ки хам ман наметонам фристайл кардан худам тоқа боша метонам айда мисрата мисрама худам тоқа боша метонам тоқаита наметонам ози чӣ боли камера дар рӯпарам ман дар пеши на видеоша наметонам не охе не я метонам я бо бародаро дар гуфта ки чӣ хе мекунан ам фристайл мисол ами пеш чӣ мена ягон чизак меброя бародар ҳамуро ата мехониё ҳамун якам мисрата хонданда уже ягон қофия меёвӣ бихони нахоҳӣ дранаки логично фикр мекунӣ ягон қофияро меёвӣ дигим да сразу подаватш мекунӣ на якам мисрара ту уже гап задасти не ки дар дигим мисрара қофияш қайд дар сара ту бояд уже дошта бошиш ҳамун хеле уже фристайл меброя яъне бионем мисол мегирем асосан якам мисрара фақат фикр мекунӣ мисол мегирем на якам мисра истудагия дару парумон камера тиш да дори ба фикрам ралика иҷа камера ана ина камера фаҳмидӣ я та хеле бояд ҷош дар бити чахчахш кунӣ короче чӣ мегӯянд словарный запаса бисёр бошад тамом хоб кулябес бисёр бихонем китоб бисёр бихонед мешавад словарный запас пур мешавад кулябес 003 нависае рали гӯш кун брачка ман на тарафи тим на мб ма балечки райдерм гӯш кун додарҷон хеле хитона дар ютуб реклама накун занг қачи гап зан гапои никто зестай ай пишти экран ганда кори хато мекунӣ додарҷон патсанда ғарибияй пасташ назан бардаро мисол дига ғарибӣ дай гуфта либои гапгамо хаб карда наметонем барои ки либои касовес дорам иҷа як гапае ки ман мбира занг мезанам мара ҳақорат мекунад хидмат ман зангш мезанам хатиш одам бори гап задан мехоҳам гап бизанам ҳамиҷо мегум на китали чахчах кардам ман
من حقارت میکنم من چیش بگم آخه دیگه من خیلی قچی گرم زیستم من دیگه نریم نه وارد تلفن من میکشم میرم ویدیو میکنم بعد من خیلی ویدیو میکنم مثال تو میگویی که خیلی روبارو بستین چخ کنه تا روبارو ما اون میشیم که برات 3-4 سال میگذره برای همون در ویدیو چیزی گفت ما گفت ما افسر چیزی که جواب میگوی من اگه گپش نگفتم من اگه مرغ پیتوخ اون گپ مونده با فکر من گفتم پراست گفتم جواب میگوی خیلی بالا گپ نزن من در تلفن زنگ میزنم من حقارت میکنه در اون میکشه من خاطر ویدیو میکنی برای این ویدیو میکنم زنده باشه سامانداری بورسه نویسگی که رالی التیموس یک بار که دیگه باتل برو باتل ببرم ممکن بس اون به چی در کانال خودم ببرم یگان سپر نقاطی یگان کی اون سپر نقاطی ممکن ببرم نه که از ما باتل کنه نیستم حاضرش در فقط رپوش که پیشکش کردنیم نه تمای نوبینو گفت ابیزت اینا من تمای نوبینو باید بخونم پیشکشی هم مخلصایم که نمیتونن دیده بکنم وقتا بهترین میشه ما هم انتظارم یکی از مخلصایی که رپوی عاشقی ده پس تنه گوش میکنم چه من باتل داخلی کارو کنم خوبه بهترینه خوب بود این سوالایی که ما جمع کردیم نسبت خود اکای رمضان یکم سوالش مثال سخت درسید نه همه کاک ندارم چیست هم صحبت صمیمی گفتنی برنامه‌مون با هم موافق است کاک مثال صحبت کردیم یگان جایی برای که من کوشش کردم بسیاری بعد همین در برنامه یا نمود سوال میتونم من کوشش کردم که دیگه خیشه زور بود بهترین بود باید چود کجا بودیم بهترین وقتا و می نداریم که در برنامه اشتراک کردی دعوت ما را رد نکردی اگه چی به خاطر مخلصا گفتنی باشی با همین جان بس میکنیم سلامت باشن زنده باشن دستگیری باشن نه تنها مرویس رپیتوژی که دستگیری کنیم زنده و سلامت باشه برادرای برنامه ما تا برنامه های آینده سلامت باشه